Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi yori kam fof moɗon ɗo on salminama. Landama si tawi woni hiɗon e jam, landama kadi si tawi woni on juuli e jam. Alhamdulillah, min mi juuli e jam. Yo Allah waɗo onon kadi on fof moɗon hara on juuli e jam. Onon mi weltano on fof moɗon ɗo, surtout wonɓe darde Wulanji TV, wonɓe partageude, wonɓe commentude, wonɓe likeуde, on fof moɗon torki Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah waɗa haro on juuli e jam. Yo Allah kadi jaɓan en julde den. Yo Allah kadi tawnen e duuɓi hewɗi wonɗi arde. En torki kadi Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah okkoren faaleji men ɗin, faaleji dagi ɗin. Yo Allah jundu balɗe men ɗen, moƴƴina battane men ɗen enen e julɓe ɓe fof. Yo Allah yaafu kadi ardiɓe men ɓen. Haray mi wanno ɗo vidéo ɗe balɗe ɗo fi général Mamadi Doumbouya fi wonɓe sutenidemo. miɗo seytini seeɗa, mi woɓɓe go nodditilan ɗo ka privé an, ka WhatsApp an, yimɓe bosi adanila message haray ɓe welti ko wonti woni wadde kon, kono haray hoyne nden tigi tigi yomi accu wata mi yennu haray tippude e ɗi piiji ɗon. Haray miɗo yaafini hiiɓe on vidéo ɗon fof tawi nani komi yenni kon ɗon. Haray miɗo yaafini e jama on fof, par ce que haray ko no jama on wiiri noon, haray mi waɗi erreur, haray miɗo jaɓi mi waɗi erreur. Miɗo yaafini kadi e jama on kalnan ɗo ɗum ɗon be tawi satti e muɗum. Haray miɗo yaafini e muɗum. Haray ko noon woni en torki kadi Allah subhanahu wa ta'ala nokku kala ko jama on fof woniri, en militant et sympathisant de l'FDG. En torki Allah subhanahu wa ta'ala, yalla jaɓa en julde de, yalla waɗo hara on fof moɗon o juuli e jam. Min salmini kadi ɗo président on président Cellou Dalein Diallo, fitiri président de la république on, kala kaɓe wontiri e aduna on. En torki Allah subhanahu wa ta'ala, yalla waɗo kamɓe kadi hara ɓe juuli e jam, kamɓe e ɓe gure maɓɓe nden fof, Hajja Halimatu famille on fof hara juuli e jam, e responsable ɓen fof ka parti. Haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah waɗa ɓe fof maɓɓe hara ɓe juuli e jam. En hiwrike ɗo kadi fédéral on Libéria ɗo, kamɓe kadi e responsable ɓen fof ka fédération IFDG Libéria ɗo, yo Allah waɗu kamɓe kadi hara ɓe juuli e jam. E section ji ɗin fof, comité de base ji ɗin fof maɓɓe en salminiɓe. En torki Allah waɗo hara fof kadi juuli e jam. Haray ko wakkilagol programme ji ɗin, iɗen andi combat mo jokkuɗen on wona ko weli fi politique, wona ko weli fi wona kadi ko hawjante, wona kadi ko décourageante, ko ya wakkilo hande Allah okkuma be. Iɗen andi en ƴetti exemple en e himɓe bus walla lamɓe hewɓe, ɓe ɗaɓɓu duuɓi duuɓi hono ɓe ɗaɓɓu laamu duuɓi capanɗe si ɓe heɓi laamu. En fof meɗen en nani walla en yi histoire Nelson Mandela. Donc ko tanji bus woni sokaɗo duuɓi bus soñji piiji ɗi fof rewi hoore makko so heɓi laamu. Nde hannde kadi Alpha Condé oɗo kadi hayso tawi woni o ƴettetake exemple lanɗo moƴƴuɗo, kono en andi duuɓi capanɗe himo ɗaɓɓude laamu so heɓi laamu. En ƴetti kadi Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, onon kadi ɗen andi duuɓi bus himo gerdede kan kadi ala ko waɗaka fi yo heɓu laamu ngun, ko nde wonno ɓay Allah no fodimo laamu haɗani o laamade. Hande himo 15 ans ni ko kanko woni ko ardi leydi Côte d'Ivoire. Yimɓe bus kadi ɓe ƴettanɗo inde muɗum. Haray ko ɗum ɗo sen daari ɗi piiji ɗo en taway koyen wakkilo dartoɗen, ɓurten wakkilade, tambitoɗen président Cellou fi yoɓe waw hewtude kaɓe faala hewde ɗon. Hara en tewtaki himɓe wonɓe jonnede ɗo mbuuɗi cotisaɗi walla mbuuɗi hawtaɗi mouvement de soutien ko wona senditede e nder laggine yimɓe jonne jawle. Hara en tewtaki ɓen no, par ce que ɓen ɗon ko himɓe wonɓe trompude leydi ndi, wona président Cellou ɓon trompude, ko leydi ndi mon trompude, jama peuple leydi ndi, peuple guinéen ɓon trompude. On faami, ɓe hiiɗa Mamadi, ɓe hiiɗa Cellou Dalein, ɓe hiiɗa hay e goto ala kamɓe mo ɓe hiiɗi, ɓe hiiɗa kadi leydi laggine ndi. Donc ɓen ɗo wona yen tewtoɓe en hiiɗo himɓe bus wonɓe arde inna kañum no souteni Mamadi Doumbouya no waɗɗum ɗo e ɗum ɗo. Hara woɓɓe ɓen ko iwɓe ka parti FDG walla ko iwɓe ka RPS Arc-en-Ciel, ɓeɗo fof ko haaju maɓɓe ɓe jokki. Kala mo tawɗen no jokki haaju mum, enen kadi jokkin haaju meɗen wakkiloɗen fi en heɓu ko falɗen kon. Si tawi no woni en ɓeydi wakkilare, en hewtina président Cellou Dalein ka palais Sékou Touré. Haray ko ɗum torɗen jama on mo kala ko wontiri koyen ɓeydu wakkilare, ɓeyden wakkilare moƴƴa en heɓay ko faala ɗen kon. Ɓay ko enen e Allah subhanahu wa ta'ala wondi koyen ɓeydu wakkilare on fof moɗo nakku kala ko wontiri ɗon
ko ɓeydu wakkilagol mi hiwrike ɗo militant et sympathisant de l'FDC ɗen andi militant et sympathisant ko himɓe kelɗuɓe ko himɓe waɗaɓe barki yimɓe jogiiɓe conviction himɓe jogiiɓe teddungal himɓe jogiiɓe valeur himɓe ɓe anndanɗa hoore ma annduɓe ko faala en torki Allah subhanahu wa ta'ala wata Allah bonnu yangi monki nokku kala ko wontirɗo yangi kon ɗo yanganade kon o parti e président on wata Allah bonnu ɗum ɗo nokku kala ko wontirɗon ko ɓeydu wakkilare ha hewtine lamɗon ka leydi ka paale inchallah on fof ma ɗon jarama partage on vidéo yimɓe bo suwama hide Allah fawen jaam.